Mabok lagi, mabok lagi. Aduh, mumet dasku. Pasang deh. Nyongki lagi greges banget awake. Rasane adem panas ora karuan. Wamamu, ketuduhan apa kowe? Nyongki wis tua, wis ora rosa, ora kaya mbiyen pas asih enom. Pada ora melas temen ya karo nyong wis tikrak-tikru kaya giye. Untuk njogrok dhisik nyong. Kesel. Buka dolan gambleh. Rebeki angga. Aku lapar sekali. Aduh. Perutku sakit. Sudah 3 hari aku belum makan. Sabun ada enek kayo. Omah basa gak-gak didelek. Apa kabar jomblo? Kasihan deh lo. Jangan sedih wahai kaum jomblo. Jangan terlalu dipikirkan. Aku pun masih sendiri. Masih jomblo sejati. Jomblo tak apa. Yang penting bahagia. Aku ora pacaran. Minggat ora kowe. Cangkem ora sopan kuwi. Karena kene marai cangkem ae kuwi. Kurang ajar. Weh, ya dhewe celake kene. Wani karo aku. Jangan. Pecerit aku. Kamu pasti ngising lagi di situ. Jangan ngising sembarangan. Ora batur ora nyeluk. Aku rambut celuk ora pacaran. Bahaya sekali. Ngising senggon-gon terus. Ndi ayo, keprok jasu motret lho. Aduh, ndasku muter-muter. Aduh, bingung. Tolong. Aduh. Bosok panset kuwi. Tongkat ini sudah aku kasih temblek lincung. Masih hangat dan baunya sangat menyengat. Jika ku oleskan di baju 1 bulan tidak akan hilang. Ngarani ah. Gue dah. Kurang ajar. Nih, tak jojoe telake kuwi nek mlongos. Mulai nang ndi? Ayo. Kamu penting kene dijejeli kene. Weh, gue dong nak. Buat saya ngono kowe yo. Kemarin ngecek bagian dino, Apa itu? Weh, gue dong. Buat saya ngono kowe yo. Jangan. Mak Lampir kenapa? Tolong. Aduh. Perutku sakit. Sudah 3 hari. Makanya tidak usah sok-sokan.